Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Ka Mauthat Raishan Block Congress Committee kala penlong ye ka jingelang pait ba ha ka snong Krem Paryong West Khasi Hills District ha ka arpu hunyotrek unai leber arajar arpu way ha ka jingidon lang jong kinongelam ba hakli ka party na ka district bat kumjo ru na ka state yagani ka jingelang la pendong ha yingsa jong uba Eastern Singh Jana Nongben kinongkren jong ka seng Congress haba ai jingkren ha ka ni ka sngi kila penremjur ye ka rukam sinsar jong ka seng BJP da ka baong Bakum kajai benreu ka yekendo shibun kijing nado baka wan ka parti BJP ha ka bor ha ka baka ni ka sengsan perthai ka lapan ka jingsen shar don bor bat ka bas ngopla shushu kalong baki parti reulom kilait banyesno bat ka ni ka parti Nagaliang jong UMDC ka Mauhati constituency uba Charles Marngar uloong bagi patba kiladeban long ki bastat banjit yu nong yalam uloong lada yaladi ngila bakla ban yalam kumno on ay jubab yaki khon lada ki keli balai ngi jenjar hado katne ula kerpat ru yaki patba ban bo ha ki jingduai naga benta ka jait benreu bat ki nong mi khman susu ula penrem jurru yaka jingkren jong ba preston baki balang ki duai baki nong mi khmat kin yapno ban yo yaka by election ula ong ba umngai bakin don ki baduai kumta ula ong ru wat ong ba ki balang kim don benta ha ka politics Henry ki balang ki don ka benta ka bakrau ban penbahaya ka imlang ka salang ko ki nong motorishan hai tamia ba kanai no sadin chi hadu inai snei data number 2 chi wa hei baro thai ki me ki piam chia chi ti khabut marla chi chusarong Ci sarong ya tajuk ong ci disi ci parti rolum rekandakan ya konorim basa elenai konektenci kinai gimta bacila ci mucia kapisa ci don kambe kalau yang konekte itu pun jawab no kada kiwi ki jaka ki dong po pating kanai kadong thang ci kadang nengang tan nai ta cini ong lam no Menai kalau dek kapor kaba cihaban tindit badrong. No pila enta ka college nai. No pila enta ki hostel nai bah nai konstituensi lajong. Dan enta di school pun nadu ndai itu kana ada jupa. Hadu nai kadang ngang tada tiu banyak pircong. Sekarang mai de khalak ini nai ke school SSA ki school ad hoc yure ki pecah ki balang Pat Henry kakawi ka jaka pulit mo biang kabala berpendang ya ki konte uci ka jaka sumar ka belong katanrai na ka bata kong ngomong man uci paiba kiwi kilat penroy ki office sarkar balai kita ki office sarkar suen beta tamairang balai kan suen beta rata noston lari mo pun raha me bro na pirchong te ngasih benong ba kanai kala de ka por betunjuk ya kalom ti uci ya ki kon ki te uci hai tamya bener dak mana hagini gisni padlong ye dang ko munong yalam hak po ka parti ngai lale sipon ki kamba ngai konsensi gad gatul ka lockdown nila persan ner ki ti gidong i panirab ki bru ki badok panirab ki balang panirab ki senglong kini ki seng sama kini ke jinglong ke jong i ka peni ba idon ya ka leadership quality idon ya kekerdam kumunong yalam. Na keren syakmat ngiyo ay kajing lalo ya kari India dele ba kaseng kongres. Kaseng kongres kalale sipon ki na kumunta jong ni. Ngimla ban jerlut angni. Larang i jerlut angni kan sipore ni bon si ban jer ki kam jong kaseng kongres. Eskwa bani itu yapi ba kaseng kongres kadai tang maka kaseng kaba ay ni ya kajing lalo haboro dia kumni ngiyo ban sekri belai ban mane belai mano kadai kaseng kongres ngiyo kajing lalo ya ketien ka thule ngila ban keren halagi jong ki ketien gi jongi ha ki taka ka bangi dam karyam ka be idak pune
habarok kilian niyo si siya ya gajing lai loy ndai sumsi ki pai ba bi tang katto kat ne khniat snam adien bagaseng BJP kawan hakabor ni stang banduk no ya ki hok jang ni kita ki hok bagi stang banduk no kaba setting ala kran ni gane hadir se council kaba kam setting ko mo kon kristan badalilay ro kanang pandem yelde bagkatagalong baga setting ba yawat ki ba je ki ba rius ro tunat ki ba khot yang ban let jisen yo ngim yo soshu ki jing riu ki toki lada ka sen kongres ka du ki ka por ban sisha ngam jula ban klat ha ka wei sni ka ban don airport akan ko por ban let shedali wei khna na not is jongi ringkap dilarak bat ka passport ban let sabari la sabat hangte hapo airport ada ni tang namar ba ni saboy ni ang skill ki kmat barit kmat ki ang ba pam dei ke dong India lam jula ban klat aku kesnen ni don Delhi haba ki pajba ki kasi jongi ki basong basa angte not es ki haban mi hamadan namar balakai nyangi bangim dei ke dong sunong jong dari India kampat juja menom ngasa ganum kelet lonor gitu kijinja kibaja ke Christmas pikir mau kibaja ke Good Friday mentai ajan ke Good Friday Indo ayo boleh ke Ramadan ke dong kijinja ide kijinja ki sedang manja ya karyam gabe tu kelar ngamla aban kelet aku tu kepor padang senai ke national highway non stop ngasongo isen bahlang ru kibalik pendam ni gitu kita batho lagi signboard batho ada kita hindi namar bawah di conventional room sedang bantu di kita ni ke jeng sensar dan bol jom gani ke seng BJP iki pai ba lo som snong ni ke kamram ke bangi dei bandai ngang sayong ha ke konsumsi ke bangadan ke badan kam yang i kalong tang bangin semonggo ye ke baga seng dong gras kelale na ye keren ni ke sarkar ke pemerintahan ni dan haban keren negeri kupor kipai ba lang senong bayi niyo i dalam kijongi kemat kijongi niyo i dalam kijongi niyo snow dalam kijongi skor kijongi kita sedang banlek dan bor yang kehap kijongi nga iba karnes ngidon hadisik council kidan bon ki an ki ban hadisik council di persyang banuan ra banyadai ke hok ke jongi ni sedang bandu no ngamtip ke ai ke banja ki pai ba long snong be nada ka sarkar BJP kadang yo ban sinsha hang bagi senri ulum jongi ro hangta ki lei ban yasno alam ngamtip ke ai ke banja lada pas lele sagi tagaway ka an ka bagi ong ke UCC uniform civil code ngamtip ke ai ke banja kari gitu kawai ka ktir kawai ka rin kawai ka niyam kawai ka jingay siya nung ito bagday mangi iban yalam bagday mangi iban wanra ya kalaway ka papernay jom kari ka bagi nasa yung ikan kaway ha mga kiran na kimiting pwede ba mga kumukpaw badan ka jingkit kli ikikun kikti mapi kum kilong kami ke badan ke jingkit kli ke kon ke kti ke jongpi dei mangi ki ban yalam bakalaway galong ke pampanay na sayong larangi bakala banjir sa ai kalaway ki kon jongi sa ai kalaway ki kon jongi hinot banjubab iki kon jongpi larangi kon jongpi ginong ipi may pang balay ngi jenjar kat ni may pa balay ngi marching kat ni hinut panong ngi kun bangi bakla mangi ban penjit ipi ngakwa ba mangingin keren da gawai da sur ye kun ngi kiti gi jongi lada ki kun ngi kiti jongi kinong mano ba ay ngi kat kani ga jinso dei mangi ban juba panong mangi kun ba penjit ipi sakaway ang kuwaban kerenang ni idol ha kamiting jong ka block congress committee nga so kamen mga yo jingtip mantaha mga syong ni
bagi don pun ke parlok na kiwai ke parti ro ki bawan bat ni ki peniaso ialah deh ke parti kongres ngai ko belai gerbang na ke benda jongpi bagi priang so bahan na ke benda jongpi kidon na ke HSPDP kidon na ke UDP bat na wai ni wai kapor kala deh ini di pajbaan sungsno bagi perkat bagi jet ikinong ilam na ke jingi sungko na gerpat epi pinbu jingwai ngata nga gerpat na ke jing sore om kuman ba perstun do kusni iba perstun do kusni ke jing keren jong i nga ngaladom itu om iti ban ngam so tunat dari legu em aga jing keren ke jong i ke bayong basungsi bagi balang kim duai na ka benta kinong yalam jong i nai ki duai penban bagi niap no penwai by election mana wale umta ngam nge bagi balang jong i kile umta I condemn ngata nganget bagi nong yalam jong i kita duai dan kerpat dia pi bintang ia duai ju dan mesin ke jengi yang ni ngasimi ke kabu ke platform yang ah dan kerpat ro kinong yalam jong i ki balang dan bu ke jing duai ki kerpat wadong baga balang te kamdan benda ke politics dari bidon ke rule ke background dan penbah ya ke society ya ke imlam kesalahan Koi ba kani kapur kabang hak keliat ya keladem kani kapur kaba ihapun yan nujor yang kita di sorkar di pemensua bat ya kani ke sorkar ke pemerintah la kalong hangje adali la kalong hakani hak megalia ke jongiru midon sipon ke jinge ki khon samla jongi ki do ya kam keduk ke jongki iladak pan puli ndai kim yo ya kam keduk ke jongki ki nongrat ki jongi hangte hadali ki dan hapdeng ke jinge ka bakra ko badiu ki dawa ya la ka hak sispa arpong sni menta ki don has surak ke smau sene ilam na benta jongki ndai klampek silang kmat ina ki badan hak sorkar anti hadali ki klampek kajin jar sudah kadan nakani kari ke jongi bat kabak ham kong sane kabangi kong kiret pat ni kong ki kristan ni don hange kalong kacing ma ka ap ya kaba kasen kongres genkat bat iba JJM Nichols Roy ila bo yangi banlong ni bakerpang kajai benrio jongi kalong ko bakerpang hata ka kernet ko banrio jong ka constitution jong ri India Ndai wat lakaniru agajing sinsar don bor uni modi pilai la wengno ya katu ka artikel laispa anyo po nang kay na po Kashmir kabam yangiru ladangi dang sedang baladang mdon kibanya le persya ilaban sya wengno ya kani ka identity kejongi ka kernet ke bahandri kong ka pentul bor ya ki MDC ki jongi hangkai district council pensinsar hangkai district council bangin long try ya ka tindau ka siap bangin long try ya ka khai ka pateng bangin long try ki goro halari ka jong ndrei ka bo iting menta kalong aga ni kising sensar bodon bor jong une ka sarkar ka menta nilai kijinge kiwan up ini tiret pa ki kristan lai bacal silang mene kumno ki kristan ki sale menta bilang pe dang Menchisni saumut kito ki sestar ibaday na po Kerala kidanglek na po Jhansi siya po Odisha kisya say na train baru tau kulit ng taro uklamdan ka jingirap hado panda ndala phone nang je na Kerala baki hapan tay eki kani kajing sensar don bor na punta ki kristan lasdang labun sin wa teng tang bangin bu ye kijing sawa yung umlong ni haple be tang hapo kayeng mani umla ban pen sawa sabar kum gitaru ki an giladon haki jela tiba lasinjar ka BJP hakine di jela tiba he saki senot India ke jomi midon apreng Kashmir ke jinge ke bakra